Anyalaki din! Apay nga ta. Kalat mo ti na si Maya ti biyag dalo siya. Ay ket, kasta nga talaga tanagagdakit nga road nga gasawa. Kita nakagatang damanen iti kabarbaro asufada. Idi damo, refrigerator ti ginatang da. Sa idikwan, dakkel a TV. Sa ita, nagpintas a sofa. Kas iti kinunak Joan, nagagda nga main nga gasawa. Iso analabit, nakaurnong da. Diyak lapat dyan. Imposible Anya ti imposible iti dayta. Ti amukit di katandaan numalya nila kay na. Anya? Nalabit, agkup-kupit iti opisina da. Ay, di kag sasao iti kasta, panang dadael dayta Joan. Anya lakit din aya. Saan man, mamati ka kanyak, Maria. Isardeng mo daytan Joan. No awang gatangem nasaysaya at no gawid kan. Tadyak kayat ti mairamraman iti bagbagam. Anya ti may sinasao day jay Joan, Maria. Nakitak a naggapo dito istor mo. Amangan no siyak manan ti sinarsarita na ditoy. Kwa, saan mo't kitde, Lucia? Naglain day jay amang padakes iti kaaruba na. Iso akagurak launay. Iti na minsan, napan na inwarwaras nga agkursonada akanukin nila kay na. Aya, Ay, naimbaglaangan ta saan anamati nila kay ikaw. no apay ngamin nga kasta ti mapanasarsaritaan. Un nga ruda, nakita na laeng nagkuyog kami amagmag na ijay dalan. Kastakit dahin ti mapan na sarsaritaan. No apay ngamin nga nagkuyog kayo Una, tanaira na nagkalugan kami iti jeep. Ay, kasta gayam. Iso asaan nga agbidot manen amang dadaal kanya. Tamangan noan niya ti aramidakan ko na. Kwa, anya itayan tigatangam, Lucia? Gumatangak iti sukaken soy Maria. Agadobo akman. Sige, mabitlaeng tayalaan ka tigat-gatangam. Bakit? Jack kayat ang makiap-apa ka? Tasaan anasayat niya ugali dayta? Basta, iti kanito amaduktalak asar saritaan nakmanin ni Joan. Ay talaga siwakag tingiwat na. Bay-bay amlat ta ka di dayja tao. Di oray man anya ti sasawan nakin ka. Tinaskain kat saan apod no. Agram nga road. Basta, saan ka makiap-apa? Tasaan anasayat dayta apakasarsaritaan? Si kamot la tinakababain. Anya ti kinunam, Joan. Saan kit din apod no, nanang? Ang mga nukamang ti sindikato ni Anselmo. Iso asim Maya at ibiyagda. At nakaday pamanaknak mo iti dayta. Rayawan pamanaknak ko, nanang. Tapod numad. Pangalaan da nga rod iti inggatang da iti appliances da ngay. Mangup opisina ni Anselmo. Dakkel ti sweldo na iti opisina nga ayan na. Oho? Jak pa adakkel ti sweldo na? Ang mga no minimum laeng? Ti importantay, adda panggadan na. Ngam kunammatla no asino ni Lucia? Kunamlanbak nang? Na, apay ka di manan. Nagpipintas dagiti kawas na. Kundi manicure kan pedicure pa'y itan. Anya, Kan padak mutla ang agab-abang. Sa ita, kunamlanbak nang. Bakit? Nakasarita ka untakin lutay di tabangir abakan ti alutay. kat, Gatangan tan patakderan tay ti balay tayaw. ay kat mayat alakay. Alaa, agpatakder ta iti dakkel abalay. Sigurado, kasta unay manin nga apal ni Joan. Sana kasta, bakit? Baliwam ti kasta nga ugalay. Tanaragragsak mutla ang dagiti agkakaruba nga kikinawatan. Yak pakaragsakan akaarubak ni Joan. Ay, saan kumakasta bakit? Pangaasay, tabaliwam ti ugalay. Jak kayat ang makiap-apa ka kunak manay. At to'y tinatgadak, bakit? Naibaglakit din ta nagsweldo kami ita. Mano da ito'y? Kompleto da ita, awan naksay. Nasaya at mo.
No apay adi ka ngamin makasapol iti pagsweldoam iti dakkel. Iti kasta, saan tayo kumamot nga agab-abang akastoy. Makagatang tayo kumamot iti kabukbukodan tayo abalay. Ket, kanya ngay nga rod. Sa nabali amay sakla karpintero. Tinasken, at napagtrabahwak. Kanayon nakapapaapalan day di alusya. Pasikat. Pangasim, tadi ka makiap-apa, bakit? Diyak kaya ti kasta. Tauray na kurapay lati panagbiag tayo. Basta natalina ay tayo. Awan ka apa tayo. Masurunak ka ni Lucia. Kunamutlano baknang da. Agkaragatang da iti gamit da. Di mon pakibiyangan ti biag ti sabali. Ti biag tayo kit di ti panunutem. Kitaam no kasano ka matulungan. Makao matikas to'y abiyag. Bigat lati adda. Makapasuron. Wen, pare Sandro, no kayat mo, makitrabaho ka, iti ipatpatakder ko abalay may. Agyaman na pare. No awan pagtrabaho kam ita, umaikan dito ayan ka o. Wena pare. Addan ng kontrata, iti pan nakaipatakder, ti balay may. Ngam, mabalin ko latta, nga ibaga amay sakang agtrabaho. Mabalin mo latta, ti mangrugi inton bigat. Ta, kasaritak pa, iti mang kontrata, iti balay may. Wen pare, katagyaman na. Makitang kita dayta, Sandro? Kalat amang ipatakder da iti balay da? Sapay nagdakkel abalay iti patakder da. Bakit? Kan may sa, ginatang da ti lote apang ipatakderan da iti balay da. O, nangalaan da nga iti kwartada? Awanan bibiyang mo dita. Di ka makikarpentero kadakwada. Narigaton, nagtaod da ita iti illegal. Ang mga no agmalas tayo pa'y no kasta. Ipakan mo kit di kada kamin ti aggapo iti illegal. Saanan? Oy. Di kagsasawi ti kasta. Anya lakit din aya. Agpay sumot. Iso nga agsapol kalaangan iti sabali a pagtrabahwam. Nalpas nga rudin tay sigod at trabaho. Iso adi talangan ipatakder ni pare Anselmo. Imbag dita taasidag. Saan ako nagpletipay? Saan ko nakmat? Agmalas ti biyag tayo no agtrabaho ka dita. Iso saan laangan? Apay adi ka makitrabaho di ta maipatpatakder abalay. Idinto ta inayaban na kamot ni Anselmo. Saan na nanang? Apaanak ni Joan wag trabaho ak kada pare Anselmo. Apay kanu adi na kayat. Anya ti rason na. Amoy umatan ti asawak nanang. Apay nga raod nga iso ti patsaw. Adi ka kat agtrabaho. Tagis istambay kalaang. Aga pa kami nga rod kini Joan. Iso abay amlatan. Anya nga iti igatang nyo iti kanunyaw no awan trabaho. Padasak ti agsapol iti sabali, nanang. Ayun na yun ti asawam. Trabaho lang nga rodon ti umasidagkan ka. Ngam di nakat kayat. Anya klase a panunot ti adakan ko anak. Ay, imbagpay ngagpay so dalo siya. Taaddan ton dakkel abalay da. Ta illegal ti aramid di Anselmo. Kan kamang ti sindikato. Amom ka di adakkel ti maalada dita a kwarta? Ha? No illegal, talaga nga ado ti kwarta dita. Ay. Mangrugi ka man ng Joan. Usto daytan. Di ka agar aramid iti pakadadaulam metla mismo. Saan man Maria? Talaga akamang ti sindikato ni Anselmo? Ken ada illegal nga aramidan na di opisina da? Isu akasta, makapaitakder da iti dakkel abalay da. Anya ti sasawam, Joan? Ha? Ay na, iso daytan ti bagbagaken ka Joan. Ay, Lucia, awan amok kadagiti lablabid ni Joan. Kinapudno na, laplapdak pa'y nga agsao iti madi kontrakin nila kay mo. Adda aklaang iti asidag. Iso anangag ko ti imbagbagam, Joan. Akamang ti sindikato nila kay ko. Ken adda aramid na nga illegal ija opisina da. Ha? Nangag ko amin day ta, Joan. Ha? May kaduan day ta adaras apanang dadaol mo kada kami. Ala, agkikita tayo ijay barangay hall. Ta idarum ka. Anya? Di nakiraman di talo siya. Jak kanunungan tin sa usawang ni Joan. Idi pa'y laeng ngay bagbagakin kwa na amade timang dadaol iti kaaroba. Di mo ilat tamamingga. Uray si ka Maria, di ka naglibak. Di nakiraman, Joan.
aramid mula ang dayta, ta sa anak akasta. Sige, agkita tayo di barangay hall. Ay, wunlo siya. Kasta ti aramidem tapno mamingga ni Joan. May saak nga agsakse. Anya? Agsaksi ka, Maria? Idinto ta sika ti kasarsarita? Wan, ngamjak kanunungan, dagiti bagbagam, ammum dayta. Laplapdan ka, tadyak kayat ti mairamraman, ngam sigimit latta. Kun inwarwaras mo pa'y kadagiti ka aruba. Iso anas kan ang maitkan iti pagnakman na. Agruwam ka talaga. Lakay, agmultaak ka no. Nalpasan ti tungtungan medyo barangay hall. Kat kunada nga agmultaak iti 5,000 a pesos. Baka mo ka na iti pagmultam. Anya? Awan panggap mo amang tulong kanya? Itian niya aga po at tulungan ka. Mangibabain ka nga asawa. O sige, ingka nga rodan di taayan ni Lucia. Ta isoma ti isakit mo? Di ore agasawa kayon? Anya? Wan, ingkan iti ayan ni Lucia. Siguro, ag gusto ka kunkwana, iso nga isakit mo launay. Ay, anyan ti kasta nga ugalim. O sige, pumanaw kan. Tadinak matla isakit nga asawam. Di ore ag sinatan, pumanaw kan. Anya, pinanawan niyaw ni Joan. Wananang, katagnagd kami pailang dito balayo. Kadwak dagiti duwang anak mi. Ala, awan parikot iti dayta. Talaga na uma akon kini Joan, nanang. Agsina kami na talaga. Total, isumot tinakarit nga agsina kami. Ay, oo na yan. Awan lat na pa nagbaliw na. Mala, agyan kayo nga rod dito'y balay. Nasaya at tapno saan amakit kita dagiti anak yaw ti ugalin na. Iti kasta, saan da amatulad. Lucia, imayak di ti balayo. Takidawag ko mga ibabawyo ti multa. Awan ngamin pagbayad ko, Lucia. Sapay pinanawan da kong dagiti aga-amak. Insinan ako ni Sandro. Ay na, Joan. Amok no apay nga insina na kati asawam. Lucia, Ken awan bibiyang ko, no insina na kaman ti asawam. Tagapumitla iti ugalim. Nauman kan ka. Ket ita, agbayad ka iti multam. awan pagbayad ko. Makaamu ka na iti pagbayad mo. Awanin bibiyang ko. Pangaasim, ibabawim ko mati multa. Dayta tinapagsasaritaan ijay barangay hall. Iso asaan ang mabalain nga ibabawi. Basta agbayad ka, ganabem at chismosa. Ay, awan maipautang ko ken ka, Joan. Agasem nga iti 5,000 nga utangem. Pangalaam nga iti pagbayad mo kat awan mo trabahom. Alangan maut nga isakripisyok ti ganansyak dito'y store ko tapno la ipautang ko kin ka. Pangaasim, tatulungan na. Ay na, awan maitulong ko. Tikit di aramidem, in ka makisarita, nga inutom abayadan ti multam. Ken mangsapul ka nga minen iti panggedam. Tadi ka pumanag nalat taditan nga panagmarmarites. Maria, Idi pay lang amin na binagbagaan ka, adi ka sumanao iti kontra iti kaarubam. Tama nga, no day tamot lati pa kadadaelam, ngem di ka ngamin dumngeg. Akasla, kabailam amin a tao iti panagkunam. ay nga, nangalaan ngay nga rudalo siya iti kwartada. Kalat abimak nang da. Ay na, nangabak ka no, ni Anselmo iti tinayaan na miro, ijay ilay. Ha? Kastamot, ti ko na ni Lucia. Anya? No pa'y kasta, awanan ti bibiyang tayo no sa dino man tinaggapuan ti kwartada. Kun saan anasayaat nga inkadadadaulan ti kaarobam. Agnakem kan, Joan. Tano saan, si kamot la tinakababain. Anya laki dain. Nasa isayatan at ibiyag mo ti into na raw. Ngam ti inkasarsaritaan ti karubam. Nang runa pa'y no panang dadail na ita. Gaputakas iti kunada. Anyaman nga inkaramidain. Agsublimit lakin ka. Ala, papagayam. Ditan tinagibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Ngayon tayo pinaulwan. Manar sarita.
Dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo di Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din. Nabarte ka kaon, pari Jackie. Agawin ako ni Balay May. Saan ka pa'y nga away, pare Tyson? Aginom tabay. Adupay ti arak ken pulutan ta. Talaga jakon kabailan pay. Pari Jackie, nabarte ka talagan. No ipilit mo ti agawin. Makaraman ka kanyak, pare Tyson. Anya? Di nagpabay ng pare Tyson. May salang nga kugtar ko ken ka maudatal kan. Ha? Good padasma, pari Jackie. Sana ka mabutang ka, buksingan ka mata. Kasta gaya pare Tyson. Ambom kate, analaingag iti kung fu. Ha? Nalaingak ngagbuksing, pare. Katag sinubok ta iti kabalan. Dahito iti kogtar. Tawas Tawas. Sana nagdisuti kong termohanyak. Sakmat ti dumanag. Saan ba ta nagdisaw ti danog mo kanyak pare Tyson? Dahito'y pa iti sidekick. Tawas mananti kong termo. Di ka glise, pare Tyson. Nanang! Apay aya isang anak ko. Kas kala maururaman. Natatanggan tata Tyson. Apay da Tyson kan tatang mau. Agdindinanog da iti pag-iinuman da. Anya! Inkay anawaan ida, nanang. Mala, mapantay ti ayandang aglablaban, anak ko. Anyat mapaspasamak butaw. Aglablaban da ngagpayso, ngamsan mo't ngagdisdiso dagiti danog da. Anya! Buyaan nyo kadiida, nanasyon. Dahito'y ti paragan ka. Ay, sos! Ilaylayat na pailaang tidanog na. Ngam natumban. Ay, sos! Natumba mo't laang ni Tyson amang danog kumakin ni Jackie. Makapakatawa ti aramid da. Aglablaban da ngagpayso. Saan ba't ngagdisdiso ti danog da? Gapo iti bartak da. Papanaman na ang Jackie. Rumor ka manan abigbigat. Mapanak la makikaroba, siyon bakit? Amang ano ag kung fu ka manan numabartek ka. Anya nga ag kung fu asasawam, siyon? Saan kit din? Kat nagdinanog kayo kin ni Tyson idi kalman. Ngam saan mat nga agdisdis so ti danog yaw, gapo iti bartek yaw. Nagdinanog kami ayamat, kat awan mat ti malagip kaw. Kasano kumamalagip mo? Kat kastaunay abartek yo kin ni Tyson. Tunggal dumanog ka, matumba ka. Anya? Oray ka la maisob-sob-sob nga kugtar. Mangibabain ka lakayan. Anya laki din ni bakit? Diyak amo day tangay magbagap. Ala, nagtugaw ka, Tata Jackie. Aginom taman kit di arak. Kakaiso na nga dakwartak. Wow! Naimas ti arak, basta libre, botog. Ay kito na, Tata Jackie. Agmay-may sak namin nga ginom. Iso nga inawis ka. Ay na! Wow! Nagadupay tinaidasar a pulutan botog. Uy, ado ti pulutan ta. Nagimas ti pulutan ng runa no libre, botog. Mala, mangalakan iti inumam nga arak, Tata Jackie. Aginom tan iti arak. Ay uwan botog. Arak ko naman.
Oops. Yeah. Yeah. Ay. Anyat aramida mon manong Jackie. Agkungkung fo ka maten agmay sa dito'y dalan. Yeah. Asus. Ay, nabartek ka manen. Isung agkungkung fo ka. Yeah. Oops. Yeah. Ay na. Ay, di ka agpusipos itinapigsa. Tama nga numatumba ka. Daytoy pwede kong tarap. Ay. Manong Jackie. Ay, natinagan ni Jay Kanan. Anay ko. Anay. Nagsakit tintero abagay. Apay nga dadonor ko. Anay. Apay, di mo amaw ang naipisok ka ijay kanal gapo iti bartek mo, Jackie. Anya? Ay, Jack amo day taas yun. No awan ni kabagis Anay, mo asimang, nalmes kan ijay kanal ang nakatinagam, lukaw. Anya? Agkungkung fu ka kanuan na bartek. Idi kwan, natinagkan ijay kanal. Anya? Inaramid ko ayamot day ta. Talaga mo, bagbagay mo tinagan mo a Jackie. Jackie Chan. Nagan tinalaing ako makarate. Anya? Agkong pumaster ka mo tan numabartek ka. Anya nga ita tinapasamakan ka. Naga daw ti donor mo. Gapo itinalabos apa naging inom mo iti arak. Anya laki din ni siyon. Anay. Anya lakit din ni siya nasasawam. Di mon amo ti lubong mo no nabartek ka. Oh, yeah. Ay, sus! Anyat aramida mon tatang. Nabuhakan dagiti manok ko. Awanan, bayan kita manok. Aglalaban kami. Anya? Nabartak kayo manen, tatang. Agkungkung fu kayo manen. Apay akabusar yun, dagiti manok ko. Lumaban da Anya? Kasano ko maalumaban dagiti manok ko? Saan da kamot kan anwan? Anya, san? Kita day ta may sakawitan. Isang. Langan natin mangkugtar kanya. Anya? Ala. Umasidag ka taglaban ta. Kawitan. Ay, huston, tatang. Agawid kan, tanabartakan. Sana gagawid. Naglaban kami ti dayta kawitan. Ay, kinugtaram mo tanday takawitan, tatang. Lumaban Anya? Ay, nabartak manen ni kabagis ko at Jackie, ipagsyon. Apay aya ipag. Ada ijerabaw ti irigasyon. Agkongkong fong agmaymaysa. Anya? Nagalas ti langan ang agkongkong fo. Pasaray ibaba na ti sapin na. Ay mangibabain da jalakay. Sapay saan nga agbre-brave. Ay, anawa ako ma. Ngam ang mga nudanugan nak. Sikalatan ti mga nawa iti asawam, ipag. Aginom tayo iti arak, nga mawan ti agap-apa Tata Tyson, Tata Jackie. Bakit? Uwe na. Di ka kadi madanagan butawg. Agkumpari kami kini Pari Jackie. Saan kami nga agap-apa? Saan ka day, Pari Jackie? Ay katuan pare tayo saan. Agpinpin na tagtang agkumparay. Sana ya. Nangag mo butawg. Agpimpin na kami nga kumpari kini Pari Jackie. Ala, arugyan tayo nga rodin ti aginom iti arak, Tata Tyson, Tata Jackie. Kakaiso na nga damanin kwartak. Nagimas ti arak ng runan no libre. Agpaiso na ita, Pari Jackie. Nagimas ti uminom iti arak, no libre, ti pulutan. Ibusamatan ti pulutan, Anya ko mati bibiyang mo, Pari Jackie. Esos, di mo timbagak nga man ti agap-apa, Tata Tyson, Tata Jackie. Dito'y matingami na pare tayo saan. Di pa'y lamang alay tinapoy ta ipangan na lang ang dagiti pulutan. Butog. Apay pakibiyangan nak, Pari Jackie. Agpulutan ka mat ano kayat mo? Di nagpagbusuran pare tayo saan.
Anya ti kayat mo mapasama kaya, pare Jackie? Ay sos, di kaya ga pa, Tata Tyson, Tata Jackie. Aginom tayo lang. Buksingan kanto pa, pare Jackie? Ha? Kabaylam laki day pare Tyson. Sana sakti ka karitem, pare Jackie. Sige. Day talatam mo nga ramitan. Pormaan na kitibok saing. Ha? Sumardang kayo man, Tata Tyson, Tata Jackie. Di ka glaban. Nako, dinanog mo tiropak. Dahil matiparakan ka. Anak, kinagat mo tinapayag Huston, Tata Tyson. Di mo kagatan tilapayag ni Tata Jackie. Anay, nagsakit. Anay ko. Kinagat mo tinapayag ka. Huston. Anay ka. Anay, nagsakit na ot-ot laonay. Nagsakit ti kinagat ni Pare Tyson na lapayag ko. Agyaman ka, tasaan anapursing tilapayag mo. Tiyawanan ba'y na Tyson? At napuli na nga asaw. Kinagat na kitin tilapayag ko. Anay ko. Day gunggunam, day tati maalalam iti nalabos a panaging inom mo iti arak. Naunaan naklang dadya Tyson kahit palsag tumat laeng no makita ka. Anya, Ay, kagatag tumat niya agong na tapnoag nakam. anya. Anay ko, nagsakit tilapayag ko ang kinagat na anay. Ay na, mangibaba ini tatang, nanang. Ay, wun nga rod anak ko. Matintin nagpainjay sa pinang agkongpo iti salunan. Kat katawaan ang dagiti tattao amang buybuyakin ko na. Arig na di drunking master. Ay, mangibaba inday tanga amam. Isulangan ti buybuyaan dagiti taktao. Inakanawaan ni tatang nanang. Matnagan di sa pinang agkarkarate. Ay, unan ako. Inka anawaan ni tatang mo tanay. Mangibabainan. Gusto na itang tatang. Sikat ti buybuyaan dagiti tattao dito'y salunan. Hapayayalap dan nag-isang, ha? Agkong fu kayo manin ngagmaymay sa diti nga ti salunan. Kababain. Idol ko nga rod ni Jackie Chan, anak ko. Wanan, nga magawit tayon. Matintin nagpayan dito sa pinyo. Anya ko, ma. Oh my God, tatang. Agawit tayon. Agur-urayan ni nanang di tarwar ti salunan. Diyak kaya't ti agawin. Kaya't ko pa iti agsala dito'y saluran. Saan mat nga agsalsala ti aramidan nyo? No di kat agkarkarati kayo akas lahat na kalaban nyo. Kalaban ko ni Bruce Lee, anak ko. Anya? Diyak kaya't ti agawin. Baybayan na nga ang Kung Fu. Kung Fu Master ko naman. Ay, talaga adya kon makaanaos ipag. Mangibabainan ni Jackie. Agkong fu numabartag. Wen nga rod ipagsyon. Nalimbong mati panunot na no saan anabartag. Kas kumaita. Adalang ijay sirok ti mangga anak atugaw. Wan ipag. Nakaululimok dayta no saan nakainom iti arak. Nakataltal na. Ay na, paritan nyo nga aginom iti arak. Tapno saan ama isagmak ipag. Hay, adon adaras a pinaritak nga aginom iti arak. Ngam aglibas mo't amapan makiinaum. Anya? No siyak ti mapunuan. Ay, jaklam mon ipag. Di na urayonan ang makaungutak. Ha? Ni tatang! Dandanugan na matan dya pusti ti kuryente. Ipagarup na siguro akalaban na day tapos ti kuryente. Ay, nini! Kugtagugtaran na matan. Ah, ipakamok adagos ka ni nanang daytoy. Taiso ti mga nawa ka ni tatang. Apayan di ka lumaban, ha? Lumaban ka? Ipakitam ti kabaylam. Ti ko nam nga tagat mabuti nga ka nga. Hoy,
Kung fu master day daw, tapnamam. Iso di nagkabayaran. Lumaban kayo, ha? Patayat ti kalaban ko, ko nagpatayat. Day, parakan ka. Anday ko. Nagtangkan pitulang mau si kakalaban ko. Anday ko. Oh, Jackie, kapay adandanugam day tapos titi kuryentay. Huyo. Anya? Huyaw kunam kanyak, Jackie. Hindi ka, mamo. Sino kaya? Ha? Kasta gaya ma, mabit lang tenak mga laiti talay. Irakod ka man langan. Agpatulong ak kadag iti tao, tapno mairakod ka. Ay, sakit ka iti ulaw. O karkaran nagdito'y poon ti mangga. Nagaduti kuton dito'y kinagatdaan ti itlog ka. Ayan ko. Day tati maganab mo, Jackie. Ita, amamunak madsiguron. Ay uwan. Hamamukan bakit? Ay pakawanid na kaon. Nagadunti kuton ako magkagat kanyak. Aging gat di ka agnakam. Saan ka nga ukarkaran dita? Mangibabain ka nga asawa? Kung fu master kakitdag no mabartag ka? Agbalbaliw akaw na. Sana ko niyag barbartag. Promise. Basta ukarkaran na kaon. Anay nagsakit. Kinagatan dagiti ko taon. Ti ubet ka. Anay. Limtag san ti ubet ka. Saan ka di analaing ka nga agkung fu? Pati posti ti kuryente kat kalabanam? Ala, kalabanam mga raw dagiti ko taon. Anya. Ay pangasimon bakit? Ay nagsakitin ti ubot ko, kinagat dagiti ko taon. Agbalbaliw akaw na! Itan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ngayon tay pinaulwan. Kung Fu Master, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Thea Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nagsiglat kan, Uncle Pakito. Kaya na ayat mo gaya man ni Vilma balikbayan. Ay, wala ba raw? Nasiglat at talaga na ito yung ulitagmaw. Ay, naggana sa Uncle Pakito. Nakabaniit kayo iti ada yung ubengem iti da kayo. Sapay naglapa na babae ni Vilma. Sana ngagpilpili iti sana napintas sa babae. Gabi kanakan. Tikayat kaw. Dahil pang misyon ni Basti kapintas na buta. Kas kumaka ni Vilma. Isam na pailang ay na mabalin mo na kamatisan. Anya, makamatisan ayamot ti isang Uncle Pakito. Kawit! Tikayat nasa wanday ta. Isam pailaang ulam na. Naay, apayakat katawaan nakpakitaw. Anyat katkatawaam ay apakitaw. Ay, piman ka mo Fernandaw. Aging gay tawang pa jowa. Aha, Kita na. Upat ti juwak. Pasig dami na nagpipintas ka. Karon to pa ya makajowa ka ka napaklan kamot atok ma'am. Dinakman kantsawan pakitaw. Ay, aglati na ita espada. Ano di mo asain? Anya, Ay, ayatan ka, Vilma. Ay na, di nakagkan di taman. Ay, nagpintas ka talaga, Vilma, mahal. Awan umasping iti kinapintas mo. Talaga, mahal. Wait, mahal. Nagpintas ka.
Naidumduma ka, babae. Amangan nukong kunamlaang dayta. Gaputa balik bayan na ken ado ti kwarta. San man? Talaga nga'y ayatan ka. Apay, adda ka di manen kayat mo kanyak pakitaw. Kwa, kayat ko ti kwarta. Ada kayat ko agatangain. Ibagam ano mano ti masapul mo. Ta ipaay ko adagos, pakito mahal. 10,000 pesos, Vilma. Okay, itid ko adagos kun ka mahal. Ay, agyaman ak mahal. Ay na talaga nga ay ayatan na may nga orela lakayanak nga adayaw nga mitisi ka. Ay na, nagtaer ka ngamin mahal. Ay, nagpigsa ti karisman. Matitam da ito akwarta, Fernandaw. Na isagsasangaribo a pesos na nagadaw. Nagado a kwarta pakitaw. Nangalaam nga iti dayta a kwarta. Ni Vilma chicks ko Nasiglatak alalaki ko naman. May salakid da ikaw. Hay, mang tinadagusan iti kwarta. Aya, Wala, tuladin na ngamin Lakay kamot na nakas kanyak ng mawampay nubyam. ay, kantyawan nakmanin ako nakpakitaw. Sige, panawan ka pa, Fernandaw. Mapaanak man pa iti ayan ti may sa chicks ka. Kukuam latan ti umapapal kanyan. At ay sagot ko ken ka, Marimar, honey. Anya dayta, pakito, hanay? At kita, honey. Ha? Dua sing-sing, ti sagot mo kanyak, hanay? Saan adwa day ta sing-sing, Marimar? May salahang day ta sing-sing. Agyaman nga rod no kasta. Pakito, hanay. Balitok ka di daytoy? Uwe, nanay. Balitok day ta. Napatag abalitaw, akas mutla iti kinapatag mo kanyak. Sika talaga. Pakito, hanay. Ay ayatan ka, Marimar, honey. Ay ayatin na. Nga oray ada diferensya ti panagkitak. Hanay? Wen, Marimar. Saan aparikot kanyak ti panagkitam? Tinapatag kit ay ayatan ka. Di mo man ni pasikat kanya dagita nobyang pakitaw. Nagalaslas-tog ka, di ka mangaroon makaputaw. Ni manang met. Ni manang mag. Talaga mag. Agpatingga ka lang iti sao. Ada kaday nasikagam kadagiti nobyam kadawampay mag. Ala ni manang. Ala ni manang. Ada kuma nasawam kan anak mo. No talaga nasiglat ka. Nalaing ka lang agsaw. Ngam di mo mag-amaw ti mang sikaw. Anya laki di ni manang kunaya. Takantsawan na manan. Isaw garaw, dadi mo pang pangas kanyak dagita nobyam. Ay na, dakla kaya tagsaw. Ang mga no makasairak lang itirik na. Jak kaya ti agbasaw. Asino talaga ti kaayan ayat mo kada Marimar ken Vilma, Uncle Pakitaw? Ni Marimar ti kayat ko gabay. Nagpaiduma ti kinapintas na. Wana ang, Ngem, anya? kwa. Jakon baliksan ti kayat ko nga ibaga, Uncle. Agbaso lang tingiwat ka. Ay saanan aday ta ti pagsaritaan ta. Mapantaman kidya ginom iti arak. Kakaiso na nga daman ng kwartak. Asino tinangted kan kay ti kwarta, Uncle Pakito? Siyempre, inted kanyak ni mahal ko a Vilma. Ay ha? Wen, kanakan. Umaykan. Intakag siyatin. Duamad kayam ano ang tipad-padigusam dito'y karayan, Tata Fernando. Saan adwa tipadpadigusag anwang Marimar? May salaeng. Aya, kunak no dua, Tata Fernando. Nagsapa kamatin nga imbay naglaba dito'y karayan, Marimar. Awan, Tata. Ay, nakakayang naglablabahan ni Marimar.
Ay na, ay nagpudaw gayam ti silang na. Ngay, apayakit kita anak matlatan, Tata Fernando. Kwa ay awahan Marimar. Mababain ka manin kanya? Nay, 5 baga manin tiropam. Amaw, Tata Fernando, nagtaer kayo man. Anya, siyak, nagtaer kunam Marimar. Aywan, Tata Fernando, kay kayat ko ti lalaki nga upat ti matana. Anya, ay saan nga upat ti matag, Marimar, duwalaeng. Ay, Ay sus, ay sus, ay na, inyad adda na tinagkayang, kat agparparang tinagpudaw aslang na. Apay ngay, jak matin malipatan din na pudaw aslang ni Marimar. Ay, anyak ka din tayo amarikrik-nak. Ay, agawid akit din. Sana balay, talapat digos ko matindin wangkaw. Agingga ka dita. Kat managbabain ka pailaang, Tata Fernando. Aha, kwa. Hindi ka kumagbain kanyak, Tata Fernando. Ikang kay ti sabon, toothpaste, kan chocolate. Aha, ikanak iti pasarabaw, Vilma. Wun, Tata Fernando. Adaw, ti pasarabok ka, Tata Fernando. Agyaman ak, Vilma. Awan ay nyaman na, Tata Fernando. Ay, sos. Ay, sos. Naglawa ti kamisita na. Kat agparparang timuging ti barukong na. Nay, napauli magkamutang, Tata Fernando. Aha, kwa. Ay, kwa. Ay, sos. Ay, sos. Napayan, Tata Fernando. Awan. Agawid akon, Vilma. Ay. Ala, nabasamot tanda ta sa pinmaw, Tata Fernando. Nakaisbukan samot ta. Bitawa man nagbabain. Saan to Apolos ang makanobya? Aday ta ka manain pakitaw. Kantsawan lak manain. Kasanwa di kakantsawan, Fernando. Agkatawanan talang maging gatawan pa'y nubyam. Pakitaw. Kitain na ka. Uray no lakaya kaon. At dapat lang gusto kanyang nga umubeng. Nasiglatak nga ben. Pakitaw. Ay, piman kami, Fernando. Managbabain ka gaben. Imot Fernando di naggapo di balay da Vilma. Anya nga itinaramin na dita. Jayan. Nagpadayan. Nananata nagpartakanag na. Ay, kartingak ti mapandita balay da Vilma. Ang mga no dadakas nga inaramin ni Fernando itinobya. Anya tinaramin ni Fernando dito'y balayaw, mahal. Pinakan ko iti chocolate, mahal. Anya, pinakan mo iti chocolate ni Fernando? Saan la chocolate? Timpakan ko kunkwana. Anya pa'y mahal. Pinakan ko iti imported amanay. Anya, pinakan mo pa iti imported manay ko nam. Wen, mahal. Kasta unay tiragsak na anakapangan iti imported amanay. Anya. Nagnanam ko na, mahal. Ha! Asinega ko ni balay da Marimar. Ni Marimar talaga ti kayat ka tanay dumduma ti kita pintas na. Nagamo pa iti ropa na. Ay, kartingak ti magna.
Ay, mailiwak nga minan ama ka. Ay. Nimot Fernando di naggapo di balay da Marimar. Na. Anya nga tinaramid na dita. Ay, darasak timan na. Damagag ka ni Marimar no anya ti ginagara ni Fernando dita balay da. Anya tinaramid dito ni Fernando, Marimar hanay. Pinadigwan na kiti na ima sa sidaan. Pakito, hanay. Anya, pinadigwan na kay tinaima sa sidaan. Anya nga sidaan day tahan eh. Sa bunganay, hanay. Nagimas ti dinengdeng sa bunganay. Nang rona no adda sa luyot na. Hey, Apay, nalpay mo tabaga mamay dito balay pakitaw. ay, Nagunag data nga sina ay maun pakitaw. hey, biyagaya. Apay aya pakitaw. Anyat pagparpari ko tam. Masakit tinakam ko manang. Tapay, nagsasakit na nakamaw. Makariknak mo iti pa nagsilaws. Anya? Agsilosak mo tayo. Asinaw, ti pagsilsilosam, pakitaw. Diyak kaya ti aramid day ja Fernando. Ni Fernando, nga uyawam, ama nagbabaeng, kentok ma'am. Uwan manang. Apay, anya ka day, ti inaramid na ya. Simrek nga ron iti balay da Vilma. Pinakanmat ni Vilma iti chocolate. Anya? Ay agsilosak ka talaga. Diyak kaya tinaramid day ja Fernando. Ay na, nagimas ti mangan iti santol. Nagsamay. Ha, nasamit ko nam iti daytakan ka nam asantol, mahal. Ay, hindi na ko nawagan iti mahal, tatapakitaw. Tatapokito ko nam matain. Hapay ngay. Gaputa, ag-break tan. Anya, ay isa na mabalain. Diyak kaya ti makiwin na swasken ka. Hindi ka na'y ayataw. Addan sa balay ngay ayataw. Anya, sino nga ti sa bali ngay ayatay mo? Ni Fernando. Isu ti ama ti sikugkaw. Anya, masikukan. Ni Fernando ti ama na. Wan, tatapakitaw. Nasigsiglat ani Fernando ngam iti sika. Ha? Masikog ka mo, Marimar. Sino ti ama na itan sikog mau? Ni Fernando, tatapakito. Aniya, ni Fernando tinakasikugkan ka. Inawagan nakpayan iti tata. Wan, gaputa makiwin na swasa kun ka. Tatapakito. Ay, sana mabalin tayo tao. Sana mabalin. Ay, sana mabalin. Naon na anak ni Fernando. Sabay ni Marimar ti kayat kaw. Anak sakit tinakam kaw. Yak maaklaw na nagtinaglang nagitinubyak ni Fernando. Ngayon nayayaw ko ama nagbabain. Sanak matgayam ama sikok Fernando. Natilila ang tiriglak. Ay na, agyaman akno kasta, Marimar. Pakawanin Marimar. Apay? Amumon siguro, hindi may papankin ni Vilma abalik bayan. Siyak ti ama ti sikog na. Anya? Sapay la ko mata maawatan nak, Marimar. Waswasan tan ti relasyon ta, kat agkalay sa kamin iti mabiit kin ni Vilma. Fernando. Pakawanan nak, ngamnas kanya agsinatan, Marimar. Ay, maawis kan tao, nagkalay sa kami kin ni Vilma, pakitaw. At daw iti wedding invitation, tatapakitaw. Umay kantua, nagkalay sa kami kin ni Fernando.
Agro-ngaab kamatan pakitaw. Nay, agrungab kamot nga agpaisaw, tatapakitaw. Nagsakit. Nagsakit at talaga. Ng advance happy wedding lang ka na kayo na doa. Isa na nasakit tinagam ka. Naklon ka na talaga. Saan kami? Ngagkatuluyan ka ni Vilma. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinauluan. Nasiglat versus managbabaeng. Dito'y drama tayaw, anyalaki din, insurat ni Teatina Minises. Isagsagot ka na kayo, ti John March YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang taraban. Anyalaki din! Dakon, bakit? Nasapak man na ni Tanagawid. Nay, apay ngay. Alas 4 pa'y lahang iti malam. Awan pa'y la alas 5. May mayat mo't lang na masapak. Tapno sana ka marabian. Kat, si Goodmat ang masipsip ngatan ka. Nang runa, no adda pa'y overtime yaw. Awan overtime mita, bakit? Iso nagpakada ako ni J. Bakery a pagpapayak. Jack kayat ti masip ngatan iti dalan. Ngam sayang mat ano maksayan ti swildom. Isupay mat ati may sa oras. Bayamon. Basta sana ka masip ngatan. Nasaysayat matlaeng no masapsapak nga gawid. Tapno matulungan ka nga agluto iti pangrabian. Sige, mangkita kan iti gatangom anateng Elsa. Pasig apres ko anateng dagito isursur-sur kong. Day taman nga rod sitaw, Olive. Tas idaan mi no rabi Iadobok man. Sige 50 day tamay sa arapet. Sige, mangala akon iti 2 arapet, Olive. Ay aguray ka. Kanayon ko ngamin amasabat nila kay mo no iti malam. Nagsapa man nga agaw-awid. Wen, di na kano kaya ti masipsip nga tan. Isu nga agpakada amasapa iti trabaho na. Ang mga numabutang amasip nga tan Ngamin, kunadang adda kano alalya iti ayan ti kawayan di takalsada nga agturong iti main road. Wen, kasla nang agkudaytan Wen kano Elsa. Adda kano agparparang ijay nga alalya. Ngam apay nga italang day ta adamag. Wen nga agpaiso. Nalabit nga italang agparparang Adda kano kayat na apagparangan. Adda matay di na kayat apagparangan. Day ta nga tatirason, no apay amasapsapang agaw-awin nila kay ko? Anya ko mga rod ngay, no saan aday ta? Mabuting nila kay mo, nga ang mga no iso ti pagparangan tay alalya. Lakay, mabuting ka kano iti alalya ija ayan ti kawayan, iti dalan manipod highway? Wana. Sino mo't isa na mabutang ngay? Anya, ay nadado, takarot ka mo't gayam. Tsika man ti makakita iti alalya. No di ka tumaray. Saan ka maputeng? Anya kalakit din dado. Apay, nakakita ka aya iti alalya tapno mamati ka. Ay, jak lakit di kaya ti makakita iti alalya. Adda di ta malikudam! Ay, bakit? Ay, patan na, marakot ka mo't kanya. Kaano pa nagbalingkata kraut na daw? Anya ka di ti bagbagam tatang. Kunan ni bakit mau amasapsapa kanya gaw-awid. Di mon orayan tala 5 aritiram. Ngamin, mabuting ka. Nga mga no agparangken ka dyan, alya, ije kawayanan. Wen tatang. Nakabutbutang met. Sapay nagtairak. Kat babae ka no, tay agparparang. Amangan ngayon kurso na daan nak. Ay na, di nakapagan ano day dyan alya. Basta, mabuti nga tatang. Ne, agawin ako na. Tadyak kaya ti masip nga tan. Urayam amalutaw tay tinula, tamang iyawid kan. Imbaglaas si dain yaw. Saanan, inakaon. Sana bale. Ta nagbalsigak matan iti pagtunguyo. Ay itulod kantong niya gawid.
Taurayam tay malutluto at tinula. Uwan nga rod atatang. Isu nga rod anang parti iti manok. Tay balsigan na kami kininanang mo iti pagsungrod may. Sige nga rod tatang. Urayat ti sidaan nga ilutluto yo. Ay, kasla ka ba't latik ka nakimpot kanya kaon dadaw? Ha? Uwan tatang. May tikas tao tapno sweet. Anya aswait, ti kunam kiday, mabuting ka, nang runa tarabain. Adalang nga tatang. Ay, tilukod to yan, tatalaga takraut. Darasan tatang. Itan! Ay, tatimarayan. Ay, pakawanay, limalakyan at akraut. Ayan tita kraut niya asawam. Aday jay silid, tatang. Naglayon mo't ijay silid, itay simmangpot. Agina na ka noon, tanabannog ang nagtartaray. Adtaw iti tinula, asidaan niyaw, anak kaw. Agyaman nak, tatang. Nagkuyog kami nga imay dito, oy. Kinuyog kaw tamok amabuteng. Idin nangag na ti taguob ti asaw. Timaray kidain. Ha? Ay, jak amaw iti day tanga anak kaw. Tatakrot matayin. Wan nga rod. Mala, inakaw Elsa. Mangan kayawn. Ta inyag kaw ti sidaan yaw. Agyaman nak, tatang. Paray, adda ka no overtime tayo. Agingga ka no alas 11. Ay, sana ka mabalin, pare Fred. Da kayo latan. Apay nga Sana kayat ni bakit ko amarabianak. Iso ka di nga alas 4 iti malam ket agaw awid kan pare. Uwan pare, kasta nga minti kayat ni bakit ko. Ay, sayang matimay sa oras mo No kasta, kan ti overtime tayo ita. Sana balin? Basta sana ka marabian. Ngam kasapulan ka nung overtime tayo ita pare. Taado apan disal ti order. Ket nasken ama i-deliver iti nasao nga oras. Da kayo latan pare. Agunget ngamin ni bakit ko no marabianak. Dakay, inka man pagkatan ti half kabanray sa ginatang ko. Aday di paraangan da olive, inruarnan. Imbagkit di taada asidag a paggatangan iti bagas. Apay ngamin nagimatang ka iti di mo mat kabala na bagkatan. Kun apay arabi ipay agimatang ka. Kasangsangpet nga rod ni olive itay laeng. Inubigat taon. Kat, saan tayo nga roden amangan ita arabi Awagam ni Olive. Tabagkatan nila kayo na ngayag dito'y balay. Di ka lagbain. Adda ka lang nga roden nga agbagkat. Masaduta ka, Rod. Si kalatan na. Nya? Inak maturugan. Uray sana ko namangan. Ina ko ni Jay Saled. Hoy, dato! Inka bagkatan tay bagas. Tapna adda may saang. Mga laklang iti dua salop dito ginatang ko ken ka bagas olive. Tani, di mo't kayat nga umay bagkatan nilakay ko. Amangan mo't no mabutang tarabiin. Wan nga rod. Ngam inrason na laang nga masadot ka no. Iso nga oray saanan amangan. Anya? Ay, anya lakit din nila kay mo aya. Tatakrot. Ay, wan nga rod mare. Sipod nagdinamag nga adal alya ija ayan ti kawayanan di taddalan asumrak di ti purok tayo. Kat managbot-bot ang matan nilakay ko. Nakaluto ka din, bakit? Mabisina kaon. Oh, kunak man no saan kan amangan, tamaturo kalangan. Mabisinak nga rudmat. Ibabaon ka itay amang bagkat iti bagas iti balay da olive. Ngam di mo kayat? Ita, ibagam amabising ka? Mala, ingka maturog. Tada kami lang kadagiti anak ta timangan. Ni bakit mat? No paikit di akasta ka No katrabiin. Kabutang mo. Ultimo anniniwan mo. Kasanon no makasabat ak iti alalya? Ay, amangan no ipatay kaon. Laklakayan. Makapasuron ka. Takrot! Ay, sayang pare. Awan na itid a bonus mo. Sayang pa iti bonus mo kuma. No naki-overtime ka kada kami idi kalman. Bonus? Oh, imposible nga da bonus yu San man pare? Naku na ni boss nga da itid na bonus kada giti naki-overtime. Nga main, nagsakripisyo kami kanaw. Ta imbis nga agawid kami para iti pamilya may. Ngam pinili may tinag-overtime pare. Ngam siya, pare. Pinilik ti pamilyak. Mas importante kanyak ti pamilyak. No siya Mike,
Importante kanyak ti pamilya. Iso nga nag-overtime pare. Iso pa ito overtime pay. Ken kang runana, at dagayang bonus. Uray na. Jak pagan ano day ta bonus. Ti importante kanyak kat makadenak ti pamilyak. Iso ajak kayat ti ag-overtime. Iso ka di akanayon nga alas 4 ti awid mo, pare? Huwin pare. Tatalaga sana kayat ni bakit ko marabianak. Kailiw nak ngami na kanayon, pare. Elsa anak, ibaon munto man nila kay Mau. Tao may nabagkatan tay natang nga inlasin ko para kada kayaw. Awit ko man ngam nadagsan mo. Syaklatan Nadagsan nga road. Talo ang nagdadakkel a karabasa. Ken addapay kamutay ken dadumapay anatang. Sige nanang, ibaon kunto ni Dado inton sumangpet, tanapan nagtrabaho. Sigay anak ko. Agyaman nak nanang, tadalatan at nateng ay itudyo. Sanin. Into nagsapalangan nga inakbagkatan ti kunam anatang nga itad ni nanang mo. Dadya nga roti si Daon tayo ita. Numapanak ita. Anya nga oras to ngagsubliak. Imbag no awan ipaaramid ni nanang mo kanyak. Jak kayat ti marabyan. Tamabuteng kamanen, amarabian iti dalan. Anya nga iti amok. Ang mga numakasabat ak iti alalya. Takunada mo't nga katang-katang kano ti alalya. Ay, anya lakit din ti kastoy nga asawa aya. Ala, intan, duatan amapan, tapno adda kadwam. Sige nga ron. Intan bakal. Tulungan dakpay biit amang ukis dito'y lubyas. Tamapan kunto ilakaw inton bigat. Nanang, agawid kami kuman. Tama nga numasipngatan kami. Agururay dagiti anak may. Mabiit laeng dayto uy. Alan tulungan dak biitan. Nanang, tulungan dakan. Ala Dado, tumulong kan tapno mabiet. Bakit? Umunaksan? Apay ayang agapura kaunay dadaw. Agururay nga ron dagiti anak may, nanang. Tikinapudno na, nanang, mabutang ni Dado nga amangan numasipngetan kami iti dalan. Taamangan no adda ka no agparang nga alalya. Anya, apay, mamati kayo iti dayta. Nabartek, jay naggapuan dayta nga istorya. Kuna na nga adda ka no nakita na nga alalya ijay ayan ti kakawayanan. Ngembartek na laday jay. Kasanun no adda? Nanyalakit din aya. Istorya lang dayta, dadaw. Istorya ti Bartek. Iso adi ka mamatpatay. Darasan bakit? Rabiin. Sana bali at adamot si Daon dagiti anak ta. Day tala manganan ti aramiden da. Tanalpas tametten anangan iji balay da nanang. Di kan sumana Darasam kit di. Oo, di ka agapura Kita ang tadalan mo. Darasam ko nakmat. Ang mga numakasabat ay talalya. Adda alalya! Hoy, Dado! Ay, talaga atakrot. Binutbutang ko lang. Ng timmarayan. Dado, ayan tayo inawit mo anak kasako anat natang. Diyak mo. Naibatak-matan. Natulid sa amat na niya bakras. Anya? Di nakasangputak. Malagip ko nga dagam awit ko anak kasakaw. Ngamawan matan. Ayan na nga rudan. Diyak mo Naibatak sa amat. Ang mga natulid nga agpaiso iti bakras. Anya? Nagpukaw kamot ngamin. Kat kunam nga dalalya. Di timaraya ko. Kasta tinapasamak idirabi Olive. Iso nga ita, siya kung tinangyaon dito isa ko ang naglaon itinatnateng, manipod iti bakras, tasayang mo't. Imbaglaangan tasaan anaunag ti bakras. Kay dang nga kamot ita, Elsa. Amom lang arudan at akrot nila kay mo. Binutbuteng mo pa'y lang. Masurunak namin. Ngamaditikas niya, Elsa. Ngamin, ad-adang agbuteng. Makapadakis ken kwa na. Ay na, masurunak ka talaga kanila kay ko. Ay, isinaksan. Si kamad gaya, Milsa. Makichinda ka? One friend, apay, awan trabaho yo. Ngam, simrak mat nila kay ko. Adalay may ko ginatang akasapulan ni Jibeker un gayam. Amom ka day. Sayang ti puno sa maawat ko manila kay mo. Di nan tumot kaya te overtime day. Tadi mo kanu kayat. Ti kayat mo kanu pay. Kat kanayon nga agawid masapa.
Takanayo na may iliw ka kingkwa na. Iso akanayo na nga alas 4 nga gawawid. Nga oray pa'y nagadupay lang ti rumba nga matrabaho. Ay, sana pod no dahita. Anya ang maililiw? Ay, sayang may ti bonus na kumaa. Mamati ka man no saan. Ngam adasag 3,000 a bonus may anag overtime. 3,000? Wen, Ilsa. Tako na di boss may. Nga italaan nga gitay. Ngam dagiti nagagitlaan nga overtime tinik ka na. Dagiti makita na trabahador na amang isakit iti bakery. Anya? Gapo iti kinatakrot mo. No anya laditan ti rason mo kadagiti kakadwam, tapno masapa ka laang nga agawid, ken tapno saan ka nga overtime? Ah? Tidyak magustuhan. Kanakababain, katikunam akanayo nakamaililiw ken ka. Yeah! Anay ko. Ay, nagpigsamat tanday di atong pa. Siyak pa yan ti rason mo no apay ang masapsapa ka nga agaw-awid. Imbis ang mabuteng ka ang masipngetan, tama nga no makakita ka iti alya, mangibabain ka. Kuwa, bakit? Kan sayang pa iti 3,000 kumaabonus mo no naki-overtime ka ide. Isupay ko mga igatang iti gatas dagiti anak mo. Ngam gapo tatakrot ka, saan ka na nag-overtime? Hoy, mangibabain ka talaga. Ibagam akanayon nakamaililiw kan ka? Iso akanayon nga alas 4 ti awid mo? Pwe! Ha? Sana ka mailiw itikas kan ka atakrot? Mangibabain ka! Kuwa. Manipod ita. Sa balin ti pagiddaam. Di kan umababay kanyak takrot. Ha? Maturog ka ni di kusina. Mawatap! Ha? Di kan kayat na kaida! Anya? Ay, anya laki din na ya. Una yan, tadi na kan kayat na kaidan ni Bakit Mao. Saan anasaya at agbalin at akraw, no di ka labanan, tapno nasaysaya at tipagpanagan. Anya laki dyan. Malah papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga inday pinaulwan. Al-aliyak! Dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.